Whakala whai atu hana he te tōru do wala tala tu tupu ke lata ia mai a whiwhinei. Whakamua koe aholo tu whaeta puka moale ko talia he whono ke pule katoa e tau whasiwhasi anga tupe whakatu whono ke lata ia me tau ua awhi uofu maono, ua awhi uofu mawhitu. Lalawhi atu ke he tau whakatu talaanga koe tau hokotaki mai he tahamata kauwhiwhili he whono ke pule koe komisi haka haka tupe koe pek. Haha iai ke he tau hokotaki nei, ke tukutuku hefo he tau whakaongaanga whakahanoa, he tau koloa mo he tau brewawhi he whakatu whono. Hana e tau walatala ia. Mo leo tu he talia e whono ke pule he whasiwhasi anga tupe, he kuata ke lata mo he tau uawhi uofu maono, uawhi uofu mawhitu, ke he tutou anga whakapā. Ne talia he tau lilifu ke tātu ke he komisi haka ke ono whakamata wheinga ke he tau matanu mela mo he tau ngahua he tau whahinga hua he whakatu whono. Ua e whahe taupu ni whakatu tāla he mata kau pek mo he tau tikitaki he tau whahinga hua ke haka me ono ke he tau ngahua mo he whakaongaanga he tau koloa he whakatu whono. Aha iai fōki ke halo tūru a matanga hua ke whakakisa manatu mo he whakatupuleanga ke whaulupuhala ke whakamalolua ki e anga whakamori mo e anga nā kaifufu ke he whakaongaanga he tupe he kautū. Ko whakisia he te kitaki he komisi haka he tupe ko lilifu ko Maureen Melekitama e tau manatu whakakatoa atoa he Public Accounts Committee. Pehea ia ke whakamalolo e whakatu whono ke he tau puhala maua mai o ko tupe, Effective Revenue Collection, whakapapalangi. Ke whai tau seanga mai tau koloa whakatu whono ne whakaonga whakahanoa e tau tangata. Ke whai tau seanga mai tau punga hua mauinga kua lewa e toka noa. Pulenga whoki e komisi ke whai hokotaki mai he tau whahinga hua whakatu whono ke tau kuata takitaha ke lata mai whakaongaanga mai tau ngahua ke lata mai tau tupe ku whoki. Ko tau manatu mai he matua palemia ko lilifu ko Honourable Dalton Tangilangi, ko whiawhia ia ke hokotaki mai he matakau pek. Mai longa e mahuinga he whakaonganga he tupe he motu. Talia tu whokia ia ke he tau whakaonganga he tau koloa whakatu whono, ke muitua he tau tangatanga hua ke he tau hatakianga he whahinga hua. Mai longa whoki he matua palemia e nāka i whai matanu mela ne ko whakakise he matakau pek mai amanaki ke he whakamori e tau ngahua ne ko puleanga kia i he whakatu whono. Whai whakatutalaanga a PCN News moe matua i ki pule ko lilifu ko Honourable Richie Mautama hangau ia ke tau ngahua he tau whainga hua he hana portfolio. Pia whoke mo he tau matakupu ne kua whakatutala ke he taha whono security lahi he tau atumotu e atu Pasifika ne hako atua ia kia he mahina hame. Hana i whaulu tau walatala ia. Ke he mangaho nei koe ngahua ke he tau solar panels he whae ngahua utilities. Pe he lilifu ko Richie Mautama koe mitaki lahi e tau maamaanga ne ko maua mai he tau kumikumianga ke lata mai installation mo e whakatai he tau malolo he tau solar panel ke lata ia me malolo hila Niue. Pehea ia koe tōhi fo whāngu mawhae pasene he whakaonganga he ti solo he tari mai he kamate tau kumikumianga whakaonganga he tau solar panel. Tu tala whukia ia ke tau whahinga hua ne na kaila whai po ke maua hau whisa pa waki. Pehea ia koe ngā hua mahuinga ne whakawhita ngā ia lau tūru ki ai koe ono ke he hanga mita ki he tau whare pe tau whanua kaina ke tālanga a ki he tau whisa fō. Nā kaila whai aho po ke mahina po ke tau ne kua kisia e whakaholoanga ne ngā hua hinga hua nei. Koe tau matakupu he matua i ki pule ne whakailoa mai hanga o ia ke he whono security mo e peace dialogue he tau mutu Pasifika koe tau le kua tunga ia e climate change. Cyber security, energy security mo e transnational crime ne ko kisia ai ke he mga nei he tau mutu he Pasifika. Pehea ia koe mauinga e hoko atu Niue ke whanoanga nei ke whaitalahauanga a Niue ke tau whakatūpuleanga he tau motu he Pasifika ke tau whainga hua ne mauinga a Niue ki ai. Koe hana tau manatu koe tau manatu Niue ko lauia ai ke tau whahi ne mauinga ke he tau motu ki tunga ai a Niue. Koe tahatala ne ko whakakisi ai he PCN News he whahata puka mole e toko ngā hoa he tau whanau he tau mga hala nei ne whakawhita ke he ngā hua taka whanga ika he waka.
Kehe tau manatu mo tau maanga ko whakakise kai tumau e tau tangata takawhangaika ke tau whimu pipui he taunanga uho nei. Koe takawhangaika ke he waka. Hana e tau wala tala ia whoki. Whakutala PC News me matua mohuinga ke tau whakakoanga he tau whanau ke he takawhanga he waka. Koe Pristini him takau waka ha Niue koe matua ko tau mawhai fuhi niu. Pehea ia hepela he talahuanga koe tōhi whenu mela he tau whanau fōu. Ne manako pa ke haha iei ke mhau nei ke tau whakakoanga whanau waka. Pehea ia ke nā kai ke ono ke puipuianga he taonga whanau waka. Ke mahuinga mai he tau whakakoanga le viki mo puipui he tangata ka whanau he waka. Pehea ia koe whai mga aho pa ke longa tau ke asi hake ngā hoa whanau waka. Mo e hoko mai ke mhau nei ko tūmita ki tau numela tangata whanau waka ke he kisianga hana. Mo e kisianga whuki he mtakau waka ha Niue. Pehea ia ke me longa e puke tangata katoa ha Niue ne tose si koe lata ni numela tangata waka ne haha iei ke he mga aho nei. Pehea ia ke me longa whuki e ke kehe he tau ngā hoa whanau waka ke tau maanga taki taha. Mo e nā kai ngā hoa e tau ngā hua tālanga waka ke tau maanga. Tunga ia ke maanga makefu ne haha iei ke mau nei e matanga hua tālanga waka ke lata i me tau whanau. Koe whaitapua mōre ne whakatutala PCN News mō Brendan Pasisi. Koe ia koe Pristini him takau Niue Island Fishing Association, me te kitakulahi him takau Niue Ocean Wide. Pehea ia ka haha iei e tōhi whetonu mela he tau whanau whata ke he takawhanga he waka. Koe tau kakanu ni kua whamahani tu tūru ki ei he tau wahani. Koe longa tu whuki tau kai, ke kai he tau tangata. Me longa whuki tau whio whakarawe lawe. Tunga ia ki he tau whakaonganga he tau telefoni. Me longa whuki ia e uka e ngā hua he waka. Ngā hua whanau waka ka mata mai he tālanga he waka. Me tau puhala ki whamahani tau whanau ke hanga he tahi. Ka umoia ia ke kauoloa e tau whai ke kehe. Tunga ia e whatofono. Ke whaihi taonga Niue, me tau maanga taki taha, ke whakaoho he tau whanau, ke whakako ke he tau ngā hua takawhanga he waka. Koe awhalai le he whaheta pukua mole, ko whaile kua ke he taha wakalele ko e Nisilani, se nā kai mai ke tuwhanonga atu he mutu ko Nisilani, ke he tūla whamahani he matahola ua he pale la. Taha pa ua ke wakalele ne kua whakawhano mai e Nisilani, ke tātu e tau tangata he tūloto pō. Hane e tau walatala ia. Hoko mai poa ki taha whakarere he kau taha whakarere e New Zealand ki la matai atu e tautu he tau pāsese. Ne le kua ke whakarere poa ki ne hau he aho. Tō longa tau pāsese kua nā kai loa mahinu e le kua mai tau mena katause puke o ki ai. Mō mai e tau manatuha ina ngaro whakawhi hako ia whuki ne lau ia ke whakarere nei. Pehea ia koe whiawhia ia hako whai mga aho ke mua whurumene ki nei mua hako tau whakaspesepe ke heke whakarere ki liuatu ki New Zealand. I taki whuki e hana whenonga ha kua whai insurance ke pare atu ki he tau mena tupu whakaofo pehe nei. Pehea ia kua whai matutaki ange a e New Zealand ke whai refund ke lata ia mai tau kai ni whamahani ke mua he whenonga. Whakawea ia ke tau matai he tau tangatanga hua he whakarere. Mo e manako whuki ke whai ononoanga ki he tau puhala le viki tangata muatu ki he tau tūlisi ka whai mena tupu whakaofo pehe nei. Kua matutaki me te news ke e New Zealand kai nā kai la whai tali mai. Hai iei ke he whenonga nei ko turirifu he whanu ke pule ko e whakatunu whanu ko Honourable Piri Tālangi e ke pule mutu ko e mani whausimana walui mo e ke pule hea lofi tukelau ko Tutuli Haka. Koe matakau a Niue Island Sports and Commonwealth Games Association ko e Niska, ko whakailoa ai lau tūlu ke he halau tūlu ko penga hila e matakau katoa kua mamanaki ke tukwhenonga atu ke he tau whiua sipot he Commonwealth Games ke he mutu mamauna ko Scotland. Se anei e tō walatala ia. Haha ia ke matakau ko hongfu mataha e katoa he tau tangata whiua sipote mo e toko hongfuru e tau tangata langa matai mo e tau takitaki he tau matakau. Ko tau whiua ke whakawhita lau tūru ke ei koe whiua humomi, lawn bowls mo e whiua shot put. Toko wha e tau whanau fuata tāne mo e taha e fuata whiwhine ke whiua humomi, toko lima lau tūru ke whiua orufua polo e lawn bowls mo e toko taha e fuata tāne ke whiua shot put. Haha iei ke tau whanau humomi ko Duke Hollow Williams, ko moe i e pine apakula, ko e tuanga ke tūlu ke wahenga humomi ne whakawhita ke ia ke tau whiua Commonwealth Games he tau uawhi ua fumaua.
Ko ia te lahi ke matakau koe chef de mission ko Sydney Niue. Whakalataha atu fuaki koe Palestine he matakau Niska ko Mr. Mauro Talangi. Tō amanaki ki maua e taha manatu mai he matakau Niska tō tukwhenonga atu alau tūlu ki Scotland. Tuku atu ta ui whakamanuina ke lata ia me matakau nei, ha Niue ke munuina me mawhala mo e whakamalolo ke huku e mutu ke tauwhi ua Commonwealth Game he tau ua awhi ua fumaono nei. Se pena hata tūlu tu walatala tu tupu ke lata ia mo e awhiawhi ama manaki e maanga kua lufitonga ke lata e mehela tūlu a Aho Marine Day ke awhaiu mo e whaitapu nei ke tolo atu ke kauwhalataha mo e hala tūlu ta whakaulanga na. Los Angeles hola nei ko mawehe atu, monuine po.